Anyang laki din! Nagkapunsamad dito'y balay dahil dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak. Di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam. Tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklang nga doon. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos. Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahil boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Anya jar aribongbongan da jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan tano asino tayo tang artista na ana. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan sakpya pumano tayo tang artista. Agpa-autograpak man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista na yung aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magayang Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanaga tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom, no talagamit lang anay imas ako nam. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa may kan, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangus, nana! Sayang! Saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamat, kat no nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan kan di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang nalaklaka. Ngam di tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan da iti nana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan ta nga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagado ti gimatang itilakok a boneless abangos lakay, naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sang agpaisua. Kadwa anak tumanen ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat man lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat tagsingir? Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam na da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko nam? Lapsan ka pa dito balayo, Nagapwamanan.
Kat di ta waiting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamamad ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak nga rod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya, Wen, tani, umad adulat tati customer na. kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. $5,000. $10,000. Ay na. Ay bakit bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamo ti para bilang itinaglakwa kon lakay. Katanya kay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat di nak matulungan naglako. Katanda ka mataparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latang ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa'y laang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton lak mo ten. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mabanakon. Amo, nakitak ni Maria kanila kay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nag-deposit iti kwartada iti bangko na. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang ay suti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako iti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo aggatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originalitim. Ni, anya diar aramidan yung dito'y nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun, nana? Katuan, agpadpada tantun ay iti ilako no kasta. Abay, dakas. Saan matkit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulan abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one, take three. Umay kayaon karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatay. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nagdisplayan na matan da ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kante na ipaigid. Umay kaya, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one, take three, na ito'y lakok. Iso nga umay kayaon. Ha? Ay, agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado paglakwan na, ijay pay abay ko. Mas dawa ka.
So nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan Madya talaga ti ugali na day takaruba. Kaslasan kayo nga gayem. Di lamang panunot mo titi sa bali ang negosyo na. Saan ka di nga ugali na day jay idipay? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitensya. Wan nga ron, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga ro din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ro din na gumatang. Panang loko mo ti taon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi niya pa barangay lang ay. Namin ano ka nakita nagpor iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, nitilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa'y man by one take ten. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay tapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ani Maria ti paggatangak. Hapay ngamin ngay makar ngamin ni Maria, aya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagang makanyakon. Panaw! ay. Umay ko man subli dito ginatang ko ala ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan na gito ala ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itiyan ko. Mabalin ayamo ti kasta, basta gisublay, no return, no exchange. Ay, nakasta sana ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinurod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta, kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang kan ko, ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit gumatang akpay kan ko, ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron, imay manan imabay ti awanan pain ang bakat. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak ka ganawa. May kayon, gumatang!
boneless abangaws, imported na itoy. Apa yung sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo dyan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot lang no asino kayo nagsasao. Boneless tumatlang, day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang dito? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot kamot itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo lahat tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayat muna ang naguyaw? Si kamot Sardengan na kami man surut-surutan na naising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Nyalakit din na ito ay akaruba bakbakitan. Sardengan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sige, panawan kayo pala dito eh. Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matandobi. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismisuutamot ngamin. Nasaya at mat. Anya kalakid din ay Adobe. Mala, umay kang harudan. Intan agpag na itiday jabanda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa talaang nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya kalakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwang agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, naumadagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mat ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upi ti bagbaga, ading ko. Out of place, sak manong. Ngamin, nakamisot mat. Ngam nakaisam, itay imadayo akadakwada. Anya laki din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kong dadya gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na ina. No agmisutan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga raw, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali dadya gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas, akin naman nag-aatap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, Ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyamanak nga. Alaam nga rodan dahi ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyamanak Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. Adapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyamanak dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awan anyaman na. Aywan gayam. Sorry
Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalaki tingamin da jay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga ro dan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga arus kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot niyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin ng ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Day ta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam mo. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka na kami suot ka man ng dobe. Anya laki din di kas tangaramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pag may saan takmat gayam? Anya ka di marinday tanga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak idi Sabado. Kat nang tedak iti arus kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makagsaksakit tinakam mo, dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbagaan. Ay, kakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manay po dito! Isang di pagbali na manobya! Isuwan na kayong araw doon bakla pa lang mag! Na, anya ka lakit din, dobe? Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatan tala ramidak. Apay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di day tamanong Alex. Mabuti ang aksal. Nakasarseryoso ka mata na magisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. No makaisam ka pa, numamuam, tinamuak, ading ko. Anya laki din. Iba ka mga minan, amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti gayem mo ani Dobe, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Sana puno tayo tamanong. Ay, sungpatak na nyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak? Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko malawlawagan nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, Jack lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupang ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tapay lang! Sana ka mabutang amang iwaras nga gagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyok! Darap ti kabsat mo! Apay yan manong Alex. Uray ka lamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man na dabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang, man.
Api ngamin ayamanong. Nagsarita kayo kadi kini Dobby? Way, nagsabat kami itay ijadalan. Kinomprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobby manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at tadakan anak ko, kaya't ka man akasarita. Itan madamdaman to nanang, nabannaw ka nagapo iti trabaho. Itan ti kayat ko, agtugaw ka di tatagsarita ta. Dinakman likliklikan, nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapo iti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kitang ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak, idinto ta siyak mo ti inagawan day tinobyo. Day ta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha nanang. Adanto Pangasim ko mamat, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinubyom, sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tao mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit ko lang nga umay nak-ay-ayoan akas itisigod. Ay, jak amukan ka Dobe. Panagkunak, saan nan nga aramidan ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo iti kasday nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidan ti kasday nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang konto ti agsao kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan iti biyag mo. Kada sinabat nak dito'y dalang nga agturong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan ti bagana. Bay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planong itangay. Api akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ko dita. Kinapon na, gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang ta nakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikak man iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidag. Kat mangirnad matan na dya babae. Ay, kat matamo ka na Carlo. Nasyak, baybay akpilaan. Malaksid no san ngagsardang, tama nga no mapasubsubak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik adam dito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kalagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanin na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balik ka sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Baybay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo diti pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka baalan no kasta ti mapasamak. Awan pa kibiyangak, ti may papan kata kayo. Basta siya, bayaan pa yamang lipat
Nasaya ta si Mangpet Kando be. Adda ni Carlo J. Salas. Itay pa'y nga agur-oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag ngamin asan ngayon imay dito'y balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda, agpalabiis kayo pa'y. Agyamanak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y dito'y. Siya kung ti mangkarga iti basom, Carlo. Saan Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman nagatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikanak pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kindipindin ton, no agsublinto pa iti panagayat ko king ka, uno saan. Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Wan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pakawanan nak ko, ma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatag na puta basol ko matlaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din! Nadamagyo ka din, nanang? Ti anya rime. Natakawan ka no mo ti balo akaruba tayo. Ni Edgar ka day tinakdaka maatam anak ka. Anya lakit din ni nanang. Asino kumapay ti tadumakat isulaang mo ti balo akaruba tayo. Na, agsalsalod sudak laang. Kasta mo tanti isungbat mo. Anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mo't nanang. Sarino ti papanan nyo. Mapanak iti ay ni uncle mo. Anya ti aramidin nyo ijay. Tumulong hak anak ko. No kasta? Am mo yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan panawan ka pa'y. Mapanak iti ni Edgar tagsarita kami man. Agtugaw ka ate Agyaman aklaunay. Ay, anya kami ng tigagaram. Putno ka day di nadamag ko natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasyonak laang iti duangal daw. Iti nagawadak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginaan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't kaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Amamom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito'y balay mo. Nangag ko ti ungur ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sabado na jay. Amomot siguro, no anya ti kayat ko asawan. Adda tinapatag nga ibagak, mainaay ka dagiti nagtakaw iti balay ti kaaruba me, kapitan. Bagam nga rodin no anya day tatis. Adda ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Ha? Kasano mo na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi sabado ti rabi What? Ungor ti motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na kat day tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan iti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat-kat nga raw nga masiguradok ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan.
Anya di sa istoryahan ng ti Gladys king kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo a kalugaran tayo danay. Ni, kano pa tatang? E di napalabas ka nung aldaw. No kasta, Enranada, idi nagbakasyon di lakay? Isa mate, Adda ka diti suspekda, tatang? awan sapay mate. Saan ka nung agkor di CCTV di balay na? Ngam sigurado a kalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amang ano na bayag asip-siputan da ti balay di lakay. Idi naamuan da nagbakasyon. Inranada mo tang, di nagtakaw, di balay na. Daka diti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't bilang nga makasarita. May papanitan niya, kapitan. Dangaminti lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. Iso, ti pagsuspitsaan na nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anya? At sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang ngagnitisay. No kasta, nitisay tinang itudoy tinakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matikasay. Ayawan. Saan nagtatakaw, kapitan? Si kamay, ti into doon nitisay. Una hindi tabakay. Basta mangisurulatan. Nagag na kanunga raw, ti ungor ti motor mo. Kano, kapitan? Di sa ba daw, ti rabi ay. Oho, ulbod mo day tabakay. Ada ka diti pamanagnag mo, sana po no, ti indanon nitisi ka na kamay. E di sa balo iti rambi, kapitan, kat napanak iti ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon nun ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't no ungor ti sabali ang motor ti langag na, kapitan. Wano saan? Amangan no inararamid na lang deta nga istorya. Sino si kadwa man na panagbuya? Tinubyak, kapitan. Nakita dakmot lang ni Kagawad Gusting ijay. Na, kagawad gusting? Ni Kagawad Gusting ti mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi, kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro diti concert, itinubyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takat ko dalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya nagtakaw dito balay mo. Imayak, tapno lawlawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabadaw ti Rabi ay. Tanagbuya da iti konsert. Kaya ta sa winday ta, saan nga iso tinagtakaw dito'y balay mo, Edgar. Ang nangagkanunitisi ti ungor ti motor na. Na, ungor ti motar. Apay, o manay dahi ta nga ebidensya. Tamno ito doon na ti anak ko. Attention seeker, kan pabida talaga dahi ta abakay. Anya laki, Nagpatulong akmatkit din kadag iti karubak nga dati CCTV na. Baring adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamutan ti amin. Ken tapno saanan ang mapagpabasol dagiti inosente. Hawanan kay ti 26. Na, apay ka di aya. Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. DJ ka day. Nangag ko, ti ungor ti motor ti anak mo, di Sabado ti Rabi Rodelio. Ayan niya laki din ti say. Ungor ti motor lang tinangag mo ang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungor ti motor ni Danay, ada ka di maramidam. Ni Dani lang kaday ti kasi ti motor na dito'y lugar tayo ha. Sa maysa, napan nakikonsert ti anak ko idirabi iti Sabadaw. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy,
No kaya't mo tagpabida ijay balaw. Di mo iraman ti anak ko, Sige, May salang ti may bagaking kawan. Mapaliknikan minto matlang inusinti ti anak ko. Itapay lang kat agsaganakan. Haddan total daw mau. Sana siya tikas kastamoy. Aniya? Niya nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan nyo, nanang. Ungor nga ron ti motor ni Dani, tinangag ko remay. Anya lakit din, nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti bagbagak. Di kay mabutang da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kaya't yu lang ti agpabida iti balo a karuba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom da ita panagsasaom rimay. Mangagdag iti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no, kaya't yu lang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kitaan nyo ang mga nudaytan ti pakaibaludan nyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagam balt. Tap na ibaga kada kayo, o manay dayta apakaibaludan nyo. Anyan lakit din ayan, nanang. Da ka din na panapulis ije balayaw, Edgar. Adla, Kapitan. Di pa'y napalabas ng aldaw. Magan mo no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis. Saan mo't kiti, Kapitan? Diyak mo't lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak. Tadyak amo no pudno nga ta, wano ulbud na laang. Dasayat magkaroon, nukas ta. Ura siya. Kalpasan ti panagsarita mi kanidanay. Kat agdwa-dwa akmat lang, nupudno nga ta di imbaga na. Wano agar aramid laang ti istorya. Wan nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmo't laang ninanang na, Kapitan. Urayik lang ni kagawad gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti dayay a kagawad. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo ijay barangay hall anakaw. Ada ka din ni kagawad gusteng. Adda, tatang? Anya nga ito kuna ni Kapitan. Okay yan, tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Ti ko na ni Kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, naimbaglangan. Makaangas mo't langan datahaw. Ay na. Ay. Una, tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidak, tatang. Ha? Anya ti kayat mo asawa na nakaw. Isumot ti idimandak, tatang. Na. Idimandak tapno agnakam. Naglayng agpabasol. Kanagarami di ti istorya tayo jabakay. Ay, Wayne, mayat na itanakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayaw, Rodelia. Ay na, maawatan kayaw, Kapitan. Tinapatag, kat napanagnakan ti anak kaw, nga isokait inosintay. Hay, gayam, naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti day ta abanag, Rodelia. Ay, hagyaman naklaunay, Kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, isa pangasiyaw. Tatulungan na kami, Kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo lang, nuwag di manda kayaw. Nasko na may kanitiliksyon ti tao akas kinkwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Ha? Meron na? Nangalaam ti ebidensyam, Edgar. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbagmat, naalan na ti rupa ti agtataka. Wan, Kapitan. Naala na ti rupa da idikim malay at na itigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da.
Kat asino mo na kita nga tatakaw nga. Da Fidel ken Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Anya? Dagiti kalugaran tayo matlaang, Kapitan. Isumot lagaya makasiti aksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nag-report ka na nga nagiti masiknan. Un, Kapitan. Dalpasen. Imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall, nanang. Abay kanaw, asinaw, tinangibaga. Ada tinangi demanda kada kayo. Ha? Anya? Day ta tibagbagak, nanang. Day ta kinaulbod yo, ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo, anak ko. Imbis nga ipalawag mo na sayaat, but-but nga nakpailang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, a pinabasol yo ang nagtakaw. Ali pabida pa mor, papansin pa mor kini Uncle Edgar, nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan yo, anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, Kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, Kapitan. Santay asigurado no anya ti ibaga nagiti masiknan. Ngamit ti panagkunak, kat mabalin ang maibalot ka. Sana nalaga, ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi ba ni daddy, do iso ti naibalot. Gapo iti inuulbog nga istorya. Ay, pagbababaw ya kung tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay baga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka di ti makakapo. Kaya't mo, ti agpapansin iya'y balaw. Iso nga aramid ka mo iti istorya. Kasta ka di tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray ti monsong batan ti salutsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramid ang tapno sa anak ang mabalod, Kapitan. Sana ka nakasagan na maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinagam. Adda ka din ni Danay. Hey, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Happy ka, day? Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No ngayat tras na ti reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masiknan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalod, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Reglabos ka dito isang wanak. Ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di ka agpapabasol no saan ka mo't asigurado. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti ulbod na sa uyaw. Kano kaya't mo agpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Rime. Talaga maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan ako mamot anak ko. Diyak kayat ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Rime. Kasla kayat mo mo't maibalod ak nga inam. Kasta ti ragsak mo, di nakman konsensyaan na kasta, nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, na yan. Ay, awagak man langan ni manong mo. Imbaga kon kini manong tinaramid yo. Kat uray iso, awam mo lang timaramidan na. Nukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tatiganaban nyo, nanang. Pabida kay tumat ngamin. Naimbag kumamot ano pud no tirumrumor di tangiwat yo. Saan mga rod?
Inton sa maruno, ngagpabida ka kinangkal Edgar, siguraduan nyo ahusto ti rumrumwar iti ngiwat yo tanay. Dakay tumot lang ti agparikot, iti ibo nga dagiti kalukwan nyo. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i ospital. Ay, wen. Puno da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, sika talaga. Judgmental ka, Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti, Nagalas mo't ngamin to ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin kayong kwana tinagalas nga ugali. Ngam saan pa'y amatay da dya, Beshi? Ha? Anya laki din. Simrulaang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro nga po iti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga adalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bayin. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamo dagiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyag takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo nagrigat tagilunlunod. Nasaya at nagranata bakla. Hinaan naman. Imbakak mo't ka na kayo idin, asan na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang aro din tinagan ko Purita. Alawanan purita no purita. Anya tibagayo, nana. Sa ludsudak lako man no pudno tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, isu nga amok-amom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Ngamsaan pa'y amatay dahin jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayon wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na, nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pan naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong nga aldaw. Aniya lakit din. Ita tanakawid tan. Pangaasim tamangan ka kuma iti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka nila kay. Un kawin. Intun kwan. Kachichismisyo karag iti balam amarites. Isula day ti saan mo ama ipangpanganan salbagit de. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilang yung hospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawunan! Unam tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, itultuloy na. Marangrang akton niyo. Anya. Nawan tinasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tumanin ti paka-hospitalam. Ibagak tumot day taking kamaya. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man langan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa, nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan.
Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa lang i ospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka day. Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunaklaki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka, awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at matapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitam. Mayatay. Mayatan, naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga main. Sige nga ka uray mabibising ka basta daragiti ka chismis mo. Mayatay. Nagadukot nga ibagbag ang bakla. Ay napudno mate. Uri agmalmalam kayong agchismis kit okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan na ete kastoy mayang. Awan lang nga rodon di makukwarta. Ngam ni, at data mo rin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka. Gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padasang man pailaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Ano niya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan mayang. Padangasik ti mapan mga ibaga kadakwada yung migat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdis kitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam nga minti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purnita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada i ospital. Ayun, kumare. Na-hospital man ang angga po iti diabetic na. Ay, hala. Ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Kitang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kun managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga, awanin no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Kanya laki iti. Laimbag mad ta nakarwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti luganda. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiagnagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apudpud no. Ni Nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan iti watwat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado da ita. Maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y kahit.
Iso asinugod na Anita, iya balay na. Sana tinungpa-tungpa si ka. Saan matanagnakam? Aging ga itakit aramida na latati pa nagmarmarites na iti sana pudpud, no? Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isunsakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta daka chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanin na saan mat. Una na mat ti mapan makitis-chismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Ito'n masabat mo, ibagam kingkwana, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no anya reaksyon na. Purita, pudno ka diti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da Anita. Ha? Aywan mayang. Apay, itala amuam. Nagado ti mang ibagbagang kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan da itinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan mo takasta, maring? Amok to gali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga da itang aramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyag da, nyakan. Saan mo takasta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupod no nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da iting gatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga dya tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Apay ang gusto tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kajakan mo. Nya. Ay, taidak man pa'y akas to Ay, una yan aya. No mauspitalak pa'y ita. Amangan no iso ti ipatay kon. Ay, saan man nakas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko ititatao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmalingarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda Anita iti brand nyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam ka ta apal mo iti karubam, ha? Numadamag mo nga dasaksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karupa. Saan mo nga mo ti mapaspasama kadakwada? Sika talaga. Sa anak mo takasken kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung agkakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-accept na ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panaka-hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal ti patay na.
Diyos ko, pakawanam. Pasyarin ta nga tayo balay da, tayo taasar rin. Ha? Ay, katwa na. Kaano tama pan? Inton malam, pasyarin taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan, ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ron, Beshi. Mailasad dagi ti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anyalakit din ti kasta. Nay, da kayo matgayam purita. Bakla. Wen, da kami nga ron. Wan, da kami. Amangan ngamin numatay kan, kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Puno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anak taykan, kat saan da ka man la anak sarungkaran. Iso ngay tatagang angas ka pa lang, iso ngay may kaming. Saan man akas na ti ibagbaga ayo? Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam nagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubam. Ha? Win nga rod may yang. Apay akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa, na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak ka, iti saksis, ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin, si kalang ti bumakna. Una yan mayang. Anya, kaano ti mauding angis mo? Ipamaw. Apong bayan, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina, nag-aalas na mo na kiyayan. Ha? Nagsakit ti pa nagsasauda. Ngam, pudno, mate. Nyangkel mo? Kaya wa, mate. No, apay nga minaya, pagsakitan tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligid, ti daduma tao. uncle. No, naam mo maging matang da anita iti hilax da. Di gawid mo kumama iti agtrabaho. Tapno oray motor, winno bike, kat makagatang kamay, iti oray second hand Sa nakastang agsaksakilat ng tinakab mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kat iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapuanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.